danas na autoputu 71. Krećemo se u pravcu sjevera. Tamo pozadnje vidite zgrade. To je u stvari Kansas City. Jutro. Nije baš puno hladno, sunčano je vrijeme. Evo vidite kako izgleda downtown. Nema tu puno zgrada, recimo kao u ostalim američkim velikim gradovima. Ali ono što je zanimljivo za Kansas City, da je industrija i da je jako razvijena i da ima jako puno posla. Evo snimam otprilike sa istočne strane. Sad skrećemo gore prema sjeveru. Za ovim putom možemo doći u Des Moines, Minnesota. Ovo je sad prilike, zajedno idu autoput broj 29 i 35 i onda se oni gore račvaju. 29 ode lijevo sjeverno, a 35 desno sjeverno. Eto toliko.